Gobela re thapelo tsa rona di tla nyoloela godimo. Ke hopola Cornel ya se modimo a re thapelo tsa di fihli. Come on now, Bishop. Bishop, ke na le potso tse tharo re a lentsweng. Ya pele ke na ka spare time sa o etsang, Bishop. Yo. Ke motho spare time bana tsa jalo family time nna jala ke spare time hape because yeah. But family ya ka itla pele hape ke motho le soccer that ke motho le mapagani jwale yeah. But yeah, na go ngata ke motho a relax ha ke tswa di ntho fela I think soccer then it's something and keep on just to relax. Okay. Yes sir. Mara ke na le ipotsa, Bishop, wa ithola mara nako. Wa ithola mara, Bishop. That the one I go and I le Herzogsville. Maubane. And the day before yesterday? Nekile Begesdale. The day before Nekile Waden. Nekile Waden. Mamedi wa theta gore ke batla o bontsha fela hore ba di swa ke botsa Bishop hore wa ithola nako ya hore o dule o ngo phomole mara. Yeah, tlamile we force. Yes. Yes. Yes sir. Bishop, beke fitileng re le ba modimo haholo ka tabeng ya bolo o favor mpagani. Ke motho le bore le buile mfuketa. Yeah, ne ke bua le Thabo Mokoni mona. Tibos, yes. Ore hona re ba bua ona ro ka ba morutwa ska favor Pirates. Yeah, no. Tibos o hlalosang are monna wa tseba ke ifeng ka ka. Yeah, so baby Pirates a question ale pitso. Wana le motho bitsitse. Please call me. Bishop, ke kopile o tle batho ba ngata last week Sunday ba ntetse itse ba re moroti makua re kopa Bishop ka shekolena re nyoretse lentswe pele re ya pasekeng. Yes. Tatwa ka a re tse thapelo. Ntate ka lebitso la morena Jesu Kriste o modimo o ya halalela o hayo ya tshwana le wena o nile o ba setshabelo sa runa ka mengwaga le mengwaga isale o le modimo o loka ha ho phahame bona momamedi wa tshebeletso ya Theta FM bua lentswe re phele bua lentswe maemo a fetowe hobane ya re tshepisitseng we are tshepahala re a dumela hore after today our lives will never be the same like ha ona motho ya kileng a kopana le wena gutla kopane mosadi wa mosamaria o kopane le wena kopane ya gutla itseba monna mabitleng o kopane le wena kopane a tlhutla a itseba hona le motho ya tla reng le nna ke mmone moloki ka Kriste morena amen. Yeah. Yakola. Declare never be the same again. Upon me I heard his word speak to me Declare Mamedi
ha re etsa tjena ne re hlekela lentswe la modimo. After today bophelo ba hao ha bo no tshwana le ba maobane. Bishop Skete ke fa wena. Anke ke dumedise momamedi wa Theta FM useng. Re leboha modimo moruti makua haholo ka letsatsi lena la dipalema. Oh yes. Letsatsi lena le matla leo Jesu a ileng a kena Jerusalema ka lona. Oh yes. Ne ke rata hore re ke re tlo sheba lentswe la modimo bukeng ya Mareka. Moruti makua buka ya Mareka kgaolo ya 11. All right. Chapter number 11. All right. Verse number 1 ha iqala iri. Hey. Haba atamela Jerusalem. Oh. Hona le ntho tse etsahalang ha o atamela Jerusalem. All right. Jerusalema lentswe lena Salem le tswa ho Shalom. Come on now, Bishop. Now, tulo eo ke tulo ya kgotso. Yes. Empa re Jesu o atumetse Jerusalem. All right. Empa hana transporto ya ho kena. Bishop. Hey. O atametse. Mara hana transporto ya ho kena. And as a prophet o sitse o tla kena ka ese. Come on now, Bishop. Come on. Zakaria o ingotse o tla kena ka letsi esele. All right. Empa ke batla ba momamedi ya bone matla mona. E re Betafage le Betania. Tabeng ya Mehlware. Jesu a roma ba babedi ba barutuwa ba hae. Hona le esele e holehilweng Betafage. Come on, Bishop. Le Betania. All right. Betafage ha e hole le Jerusalem. Hey. Esele ye. E tlangwe Betafage. All right. Empa Betafage tulo ya ho tlangwa. Hey. Ha e hole le Jerusalema tulo ya kgotso. Come on now. Ke batla momamedi a utlwisise hore o ska tsheya motho a Betafage. Hobane ha hole le Jerusalema. O ska tsheya motho ya sa sebetseng. Hobane ha hole le Jerusalema. O ska tsheya motho ha le Betafage. Ha o tsebe hore modimo batla ho ya ka yena Jerusalem. Come on, Bishop. O te ha ba atamela. Hey. Ba re atametse mara o na le esele e holehilwe. Right. Batho ba ne ba tlama esele ye. Ne ba re ba iswetsa. Okay. Batho ba ne ba tlama esele ye. Right. Ne re ba re ba isinyetsa nako. Athi ba e tshwaela ye. Hona le ntho tse ding ho ja le ntsa sketsa o tlama. Mo ha o kebe o sa o thola. Ho ja le ntsa sketsa o tlama. Jesu a ka be sa kalla wena. Right. Ho montona le di esele Betafage. Empa Jesu ha di fumana hobane ne di sa tlangwa. O lebohe dintho tse le di ria o tlameletsa. Athi di a o diisa hore mo hau o tle o thole. Hona le dintho tse ding, Bishop. O kana no re di a re sotla ha di re tlamme. Kanti di a re tshwaya. Come on now, Bishop. Kanti di re bella ka thoko. Di a re separate. Right. Ke ipotsa hore di esele tse ding ha di feta le di tsheya. Di re bona wena o setse sefateng. Kanti ha ba tsebe re tshele mohopolong. Hona le batho ba ka namba o tsheya. Kanti ha ba tsebe. Kanti ha ba tsebe. O sole mohopolong. Le baka le teng. Le baka le ke leboa dintho tse di re di a nswetsa. Ke leboa dintho tse lang di a ntlama. Ke leboa dintho tse di re di a ndiisa. Bishop a re bue le motho ya mametseng a re bahlanka ba modimo. Re leboa modimo ka dintho tse lang di re tshwarella. Ha ke ya bukeng ya Johane. Come on now, Bishop. Chapter number 5. All right. Hona le monna ya dutseng pela thuso. Empa ha thusa hale. Monna yena o ditse pela letsha. Batho ba fihla ba kena. Ba fihla ba kula ba tswe ba fodile. Yena o shebelletse 38 years. Ho sina motho ya mo thusa. Nyoloi ha le qeta ho fuduwa metsi. Hore ha ke re ke a kena. Ba tlolela pele. Ha ke na position ena ke ya ka. Ba ifaye mo. Ha ke na ntho ena ke ya ka. Ba inka. Empa taba ka ke ena. Ha qeta o swetswa ke batho le manyoloi. Athi yena ya hae e emetse monga ona. Jesu ha mmona a tseba hore se le nako
Hona le lebaka. Hobaneng ha ba qeta ho fuduwa letsi. Wena o sakela. Ho ja le monna eno. Right. A thuswa ke lenyoloi. Hey. A ka be a sa kopana le Jesu. Hona le batho ba tlamile go leboe. Gore ho ja le ba nthusa. Ka be ke sa tsebe mogao. Ho ja le ba nthusa. Ka be ke sa o tseba bukenya ya Genesis 14:21. Ere Bibele morena wa Sodom. Ke hatla wa Abraham. Right. Are Abraham nka dimpho ke tsena. Ere Abraham a re ho yena. Ke ka nka letho ho wena. La ha ile le rapo la sieta. Hore hosane o ske wa re kwena ya nkentse. Hore hosane ke tshaba o sa. Momamedi wa theta. Hona le motho a ka o thusang ka jeno. Empa hosane o tla re ko yentse. Abraham a hana re ha ke nonka le gapo gobana ha ke batle gore ho sa o tlo re ha o bona Abraham a letse o etse ke Bishopo hona le batho ba lang ba thusa batho ba bang. Ha batho ba se ba fihlile ba itshapa sefuba ba re ke ka lebaka laka maobane e ne le thuso ka jeno e twako Bishop bana o nthuba ka ntho ye ile wa nthusa ka yona ka shekule na fetile twako wale Bishopo ke batla re gotlele le tsheng Bibele re ha le challenge le qeta o fuduwa monna eno o re ha ke na motho ya nkenyang ke rata bona ha Jesu a fitla wena o re a na o batla go loka Bishop Jesu ha mmotse ore batho ba o yentse ore do you want to be well o senka jeno re batla bua le motho potso ke ena fela alright re a tseba ba o lahlile yes re a tseba ba o faitse yes but do you want to be well sure a na o batla go loka re a tseba mohabadi mara o batla go loka na taba ke ena Jesu o teng mara ha khone ho etsa ntho ha wena o sa batle etsagale alright hona le batho ba lema ditsweng ke batho alright ba question le ha modimo a sa le teng ba ntse ba blame batho o re ha ke na motho mara ha bono re a yentseng batho o sa le teng wa tsema moruti ke rata party ene when Jesus saw him ke rata ka seng smile he knew that it has been long o se le nako e telele wa tseba bothata ke ha ntho e ba long batho ba nana there is something wrong Bishop come on ha ntho e nka nako banana hona le phoso etsa ka ke ba tsebo re size ya dileka come on now Bishop mehlolo yena ha ileka momamedi wa theta ntja e tswala ka pele e tswala madinyana a mangata alright empa tlo o inka nako hoba ene tswala le dinyana le mara le dinyana la tlo ha le fihla weight ya yona e feta madinyana ntja 15 Bishop come on ntja etsa eng e ka tswala madinyana 15 yes ka 6 months so we be tswala 1 yes ka 2 years mara weight ya tlo e fete madinyana 15 hona le ntho tse ngata mara di na weight tsona di teng mara di na weight hona le dintho tse lang di re feta Bishop mara ha di na weight wena o tlo tswala 1 e tla cancela 15 hona le mantswe a mangolang wa bua ka selemo se seng wa re tsama ka ofela re ya N1 re gana dikoloi ka ofela mara re fitla toll gate ha re patale ka o leka re a same direction re a Kronstadt ka ofela mara o mo patala 90 o mo patala 200 le paka le teng morwa ha o patale moya o patalla ntho e jere ke kopa o ska compare le batho bo sa tsebeng ba jere and ntho e o e jere you ruta le ntho o e ja mamedi wa theta ke tsebo wa utlwana na go ngwa so re hana dibi ba re gone o di etsa alright re boloka ntho e re jile hona le ntho ha o e jere ke ne ke sebetsa le mosadi e mongwe le go le mosese ke mo tseba le mosadi ha re ntse mekete ena mosebetsi o godula tsuba sigarete alright tsa tsileleng ke ya ho yena ke re ya leboa hore ha o sa tsuba
o re skete monna ntse ke tsuba ke rala bothata ke a re ke mmele ke mmele ke nganatheile mara ntho ke se mara ngwana ha hloke musi ho na le ntho tse ding ka jeno ke re ho wena ha o kopana le destiny o ba mmele ha o sa khuma majwalo ka mallema ha o sa ina majwalo ka mallema o ba no mmele ha ba sa o thole di taverneng o ba jwetsa hore ke mmele ha o sa nthole manyaleng o tsebe ke mmele ha ke sa ja tsohle o ba no ho na le ntho ke jere ke ka makala batho ba jere destiny ba ja ntho ngwe ke makala batho ba jere destiny ba tsamaya le mang le mang tsamaya le batho ba bua le ntho e jere momamedi wa thetha o jere ntho e kgolo mara o ja fela man o ja fela wa tseba ho thwe Daniel ha ba qeta ho teka tafole Babylon e re bebedi he purposed in his heart a hana ho sha tshwaranyane bishopo Atila le hono Kamoka o tshepegile morena tshepegile morena tshepegile morena o tshepegile morena o tshepegile morena tshepegile o tshepegile morena tshepegile morena tshepegile Morena, sepegile morena, o sepegile morena, Jesus, o sepegile, o sepegile, le morena, le morena, le mohofa. What's up, morena?
tshepheile Jehova. O tshepeile morena, o tshepahetse morena. Bishopo hoseng hwa letsatsi la kasheno re re ba tloelle ba thole dintho tsa bona. A se re ya hao ha iyo mara nako e soka e fihla. Moruti Makua, Ai, ha o tseba hore modimo o beile letsoho, ha ona bothata ba o apela ba bang matsoho. Lebaka lo sa kgoneng ho opela ba bang matsoho ko bana ha o tshepe hore modimo o beile letsoho. All right. Moruti Makua, nna ke motho a qamakang jwale ke moruti ya shebang. Yes. Yes. Ke dutse mona ka studio sa o ke bona o na le bottom sticker ka mane sereng. No liquid and food instead. Yes, true. Okay, tulo ena ho na le ntho tse sa dumellwa. Yes. Ba di ka sitisa ntho e tsuwang ka. Bishopo. Okay, na tulo o tsebe le ntho tse sa dumellwang. O ba di ka sitisa ntho e tsuwang ka mo. All right. Ha o fitla di shopo mona. Yes. Yes, Bishop. O na le mati le leng le ngotseng staff only. Ha o kene mang le mang. Di customer di tseba mo di fella. Wena bothata go motho mo lo mo metsa staff. Bishop. O kopana le moshimane fela ka jeno so mo kenya ka staff only. Ai. Sho. Le kopane 5 minutes. O so mo isa ka staff Only. Ka staff room. Sho. Hlokomela staff room. Bishop. Hlokomela staff room. Moruti kopa re khutlele Betafage. All right. Ere verse 1 ha ba atamela Jerusalem. Yeah. Betafage le Betania thabeng ya mehlware. Ai. Jesu a Roma ba babedi ba barutuwa ba ya re ho bona. Yang motsane. Yes. Le bina le lebaka. Yes. Ha ere motseng. E re motsane. Ai. O tshore ntwe modimo e batlang ka intsha le ka ra motsana. E nyatsehang. Ha motho a re motsana o tsebe o nyenyefatsa Tulo yeo inyane. Mara e tshwere ntwe modimo. Ai. Ai batla. La ebe le lapa la heno ba le bitsa le lapanyana. Come on, Bishop. Modimo a ka ntsha esele. Ka hara lona le lapanyana lona le. Ere wena Jerusalem Ai! wa Betafage. Le ha o le motseanyana fela. Hey. Empa ho tswa ho wena. Ai. E ka reng ka re ho wena e tlo tswa hona mo. Bishop. Ntwe tlo fetola sebokeng. Ai. E tlo tswa hona ntlong eo. All right. Ntwe tlo fetola sedibeng. E tlo tswa hona mo. Ai. Ntwe tlo fetola emfuleni. E tlo tswa hona Ai. mo. Hobane Jesu ke lejwe. Le ile la lahlwa la kgeswa. Hey. Atiki lona. Hey. Le kgethilweng ke modimo. Dintho tse kgethwang ke lehodimo di na lo kgeswa ke lefatshe. Bishop. Moruti Makua batho ba bang ba kgeswa ke lefatshe Hey. ba utlwa bohloko. Ba tsebe hore ntho tse kgethwang ke lehodimo di kgeswa ke lefatshe. Ha modimo a hopola Tafita. Right. Jesse a mo lebala. Jesse. Jesse a mo lebala. All right. Ho fihlela Samuel a botsa. O nana bana ba hao. Ba felletse. Ka re bua le motho. Ha o ka lebalwa ke Jesse. O tsebe o hopotswe ke Jehova. All right. Ha o ka lebalwa ke batho. O tsebe o hopotswe ke modimo. And God remembered Noah. Ha o lebetswe ka yena banana hore flood e tsamaile ka yena. Modimo hopola. Modimo hopola batho. E re Bibele kena motsaneng. Moruti Makua ke rata mantswe yana. Yes. E re o ka pele ho lona. Me hang ha le kena ho ona. Le tla fumana. Ai. Guarantee. Modimo ke o kenya mo sna ntho tla e fumana. Bishop o reng? Modimo a keke a o kenya tulo mo sna ntho
o tla ifumana. Bishop re bua le motho a keneng ka ra ntho ona Ke re ho na le ntho o tla ifumana. ka ra yona ntho yona ye O keke wa tswa empty handed. ai Don't waste your pain. sho Don't waste your pain. Hey! Ska utlwela bohloko mahala. eh Ska lahlelwa mahala. all right Wa tseba ha o give up, you are wasting your pain. Ha o ngala, eh o lahlile bohloko ba hao. come on now O sentse nako ya bohloko ba hao. Batho ba bangata ba tsebe bohlokwa ba bohloko. all right hey Ho na le bohlokwa ka hara bohloko. Hona le bohlokwa ka hara bohloko That is why rona ha re utlwe bohloko bane re tseba bohlokwa. Ai. Tate moruti re tseba bohlokwa. ka mora lefifi Ho na le lesedi. hona le lesedi Ho le na le tla mathata. hey Ho na le tharollo. Hey, Rona Bishop. we see before. ah We see beyond. Ooh. We see bigger. ah There are eyes that can look, but there are eyes that can see. Bishop Ho na le mantswe a tsebang ho sheba. Right. Mahlo a tsebang ho sheba. hey Ba ho na le mahlo a bonang. Ooh. O bona re shebile Hey, ntho one. yes. Mara re bone ntho e le one. yes oh That is why moshimane e mongwe tla ho mo profeta bosiu. Yes. O re hlasetswe. Re potapotiwe ke dira. Hey. Ya ba monna modimo wa rapela. O re modimo mo bule mahlo. Hey. Hore a bone hore ba nang le rona. Hey. Ba feta ba kgahlano le rona. Hey. O moholo ya lehlakoreng la rona. Come on. Ho feta ya lefatshe. Hobane nka etsa tsohle Hey. ka Kriste ya mphang matla. Hey. Ha ke re kgoro ya o re tjhe o tla kena. Ha ke re ke mofutsana Come on. o re ke na le wena. Jwale nka bina thoko ke re ke sikilwe ke Jesu ke dutse ho yena. Hey. Fubeng sa hae Sahaya. jeno ke a kgatholoha. O nnile wa ba setshabelo sa rona ka le mengwaga. Mamela efangedi Jerusalem ha e ho le ha o sa le hole le beta fage letsatsi la ka jeno ke batla o itsebe hore Yes. ha o sa le hole e right no e right a ke re ke se ke theowa ke se dula dithapo na le ntho e tsalang ka na diphapusi le ka mo phetsala o senyehile re a tloa beta fage robala bosiung bo bong hape beta fage o keke wa robala bosiung bo bong hape ditlamo Alright. go romella monna ya bitswa Mephibosheth ya neng a le tulong e bitswa Lodiba. Come on, Bishop. A robeile maoto a sena tshepo a thimorena o nahanne ka yena ke batla ho bua le wena kgaitsedi hore o mo hopolong wa morena le ha dintho tsa hao di lobokane empa o mo hopolong ya sele yena e ne e sa tsebe hore e planning ya lehodimo e sele yena e ne e sa tsebe hore ke yona uba e tlo tsamaisa monga bophelo ha ba e sheba ba e bona e tlangwe ba e shuta dinepe ba e tsheya ba e trendisa kanthi ke yona mokokotlo wa yona o tlo jara monga bophelo. Tate Makua Bishop ke kopa batho ba haufinyana le SL mo ba leng teng ba bona ba nshutele yona mokokotlo tonki engwe le engwe mokokotlo ena le sefapano Bishop tonki engwe le engwe mokokotlong e na le na le sefapano sefapano ha o ka e sheba hantle ne ke le ka re le ka ntate ha re le Limpopo Ya. ka mo shebisa moshanena ke re bona e ngotswe mokokotlong wa tonki ho na le sefapano Bishop ha o ka e sheba hantle le motho a di ruileng ke kopa o lo e sheba Hona- hona jwale mokoko la o ka e googla o re the cross behind the donkey Yeah. ho no bonahala hore esele yena e kgethetse o jara monga sefapano e kgethetse o jara monga bophelo Jesu ke ka ho a batlang yona and o re le tla e fumana e holehile hey Moruti Makua le tla e fumana e le tlangwe ha e tlangwe o ntse a e hloka le ha e sa theohele o ntsa e hloka le ha e sa kgole o ntsa e hloka le ha e sa sebetse o ntsa e le ha e hloka sena salary o ntsa e hloka modimo wa o hloka le ha o sa sebetse la o hloka mosebetsi le ha batho ba o rejectile mara yena wa o hloka o hloka o re ga le lokolla hey ho na le ntho tse buang rona re hlwetswe fela o lokolla di-ese Bishopo
Ke ka ho batho ba ko ba batla re silence because ha re fihla betafage di esele di a lokoloha. Satane ha tshabe mang le mang. Alright. O tshaba thero e lokololang di esele. O tshaba thero e ntshang batho lefifi. Alright. Ha ba ka le botse. O ba le batho ba botse. Okay, le Isaka. Le ska la re kereke ya ihloka. Le ska la re moruti wa ihloka. Alright. Le re morena wa ihloka. Morena wa ihloka. Ke bua le mango se. Na le motho a mametseng. Moruti se ke ba ra ke sana velu. Morena wa ihloka. o hloka. Moruti Makua. Ke tshwere 100 rand ke. Alright. 100 rand ena la o ka e shoba. Ntse le 100 rand. O bona ke entse kae? Ya. Mara hai ho inyenyefatsa. Ai bolai. Hai reduce value. Hey Bishop. La ba ka ho nyenyefatsa mara. O ntso le yona. La nka ilahlela fatshe. Ntse le yona. Ka e hata ka maoto. Ntse le yona. Ntse le yona. Alright. La nka e tshwela ka mathe. Ntse le yona. Ha re tsebe re bua le mang o sa ngwana Ka le motho re moruti se ke ba nsile fela. Alright. La ba ka o sia le ngwana. O ntso le yena. O ntso le yena. Your value. Ai. Your value. Come on now. I na taba hore ba o sile ka. Alright. Your value. Come on. I na taba o lahlwe ke ma. Alright. La o ka ba o sila fatsa. Mara ha e tlose o roma. Bua le motho o se ngwa letsatsi lena. O rejectwe ke metswalle ya hao. O rejectwe ke family ya hao. O rejectwe ke basebetsi mmoho Yes, sir. wena. Mara value ya hao. ntse le teng. Wa tseba moruti. Ha batho ba bitsa ntho rejection. Ai Bishop. Modimo o etsa injection. Yes, Modimo re nthola ke injection. Yes, Ke sir. injection. injection. Ke tlo hlaba ka nalete. Nalete isa moriana mara e tlisa bohloko. Nalete e tsamaya e transfera healing ka pain. Come on, Motho Bishop. a tlang ngakeng o tla utlwile bohloko. Nalete e be mo utlwisa bohloko. Hey. Nalete ke transport. Ay, 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 Ya ay, ay, phodiso. Ho na le phodiso tse ding. Hey. Di a o hlaba pele di o hlabolla. Ai nama ha sathakayai. Di a o hlaba Pele di o hlabolla. Right. Ho na le motho a re moruti se ke o na le ntho e hlabang. Right. Modimo o hlabolla. Modimo o hlabolla ke ka ho mo pesa le mare. Le ha nka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu. Ke ka tshuwa. Bo bele ha bo le bo. Right. Mo mamedi wa thata ya fele. Thank God for rejection. It was God's injection for your destiny. Hey. Ha ba le botsa. O le Isaka. Ya. Le re morena. Wa ihloka. Tate skete a ke sana metswalle morena. Ntsa o hloka. Moruti Makua. Jesu o tsositse batho ba bararo mabitla ba shweleng. O tsositse moradi wa Jairus. Alright. A mo tsosetsa ka tlung. Tsosa. A tsosa mora wa mohlolohadi wa Naile. Mo tsosetsa tsileng ya mabitla. Tsosa A tsosa Lazaro. A mo thola le bitla. Ai Bishop. Mohlomong wena hore moruti se ke thelo yena. Na inthola se ke le lebitla. Se ke le lebitla la dikoloto. Ai. Se ke le lebitla la mathata. Tate moruti Makua le momamedi wa Theta FM. Alright. Ngwanana o tsositswe a shwele maraso ka bola. Tshwaranyane Bishop ke batla re lona metsi a nyane. Nana o tsositswe. A shwele maraso ka bola. Bishop na mo re ya teng. Mamedi wa Theta hle. Romella ba babedi ba bararo re tlo kwala. Romella ba babedi ba bararo ba inkele. Ai. 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 Ibino ke sele. Mamedi hoseng wa letsatsi la ka sheno a ke tsamaya ke le mong ke tsamaya
le Bishop Moratei Sekete. Bishop, ke fa wena mohlanka morena. Re tetetse moruti a re Jesu ha tsosa moradi wa Jairusi o na iso ka bola. Ha tsosa mora wa mohlolohadi wa Naine ona a so ka bola. Right. Empa Bethania a fihla Lazaro a bodile. Bishop, Bishop. Hey. Ya ha e bodile e ntse e thusa ha. Bishop. Oh. Hey. Se di modimo di thusa ha se di senyehile. Ene ho bola ke selection criteria. Hobane ntho e bolang yang e etsa ba bang ba church. Sure. Temong a re moruti Sekete maemo a ka a nkga. Bishop. Le bana beso ba church. A ke bone motho phone ya ka e thotse. Oh yes. Bodile. Ke la ka tjhakelwa. Ba ka re hanga. Empa nakong ho sutha ha bona ko atamela ha hae. Bishop. Nakong modimo a dumela hore batho ba church a kgona ho kena. Batho ba bang ha se le hloyo. Yes. Ha o bapala di soapy hona le role. Bishop. Role e nngwe le nngwe na le script. Yes. Nakong we script se fela actor ra ntse rata. Sure. Mara ha wa fela soap. Yes. O fedile karolo. Na le batho ba bang ha ba o hloya. Ba felletswe ke role. Bishop. And how ka ba keeper ba tlo fetoa rope. Ba tlo khama destiny ya ha. Bishop. Thotse ding ha di felletswe ke nako. Ke ka ho le dijo di tech shop mona ho checkwa expiry date. O yona ke a rata mara e fela. Hona le nako nngwe selemo se seng Bishop. Yeah. Ne re kentse dipaloni ka hara fridge. Kana kwa listrosis. Re ntse re di rata. Ga di tloella. Hobane ne di na le ntho re sa e rateng. O bona ntho ye o e ratang. Right. Mara ye o isa mo modimo a sa rateng. Wa e rata. Mara ye o isa mo modimo a sa rateng. E tloelle. Bishop. E tloelle. Moruti ha fihla ha Jairusi. A tshwara ngwanana ka letsoho. Come on. A re ngwananyana a tsoha. Talita kum. Mara ha fihla Naine. Hobane moshemane o na tshwerwe ke lekase. Jesu ga ke no tshwara wena. Ke tla tshwara lekase. Ke bua le mangus. Na le mme a re moruti Sekete. Ha modimo a ka tshwara ntho e tshwereng bana ba. Ke na le ngwana. Ke tshwana le mosadi wa Naine. A mo isa mabitleng. Mme no hanalla. Jesu a mo sheba re wipe your tears. Phumula me. Hona le mme ya tlameleng a phumule meokgo tshebeletsong ena. Right. Hona le motho ya tlameleng a phumule meokgo tshebeletsong ena. O re ke makua ha e tla ba re entse justice tshebeletsong ena. Hona le motho ya tlameleng a re e sa ha ke qeta o mamela ya ba modimo phumula meokgo. Right. Ha ke qeta o mamela tshebeletso theta o se ya ba modimo o phumula. Hona le ntho e tlameleng e phumule motho meokgo. Hona le phone call e tlameleng e kene bekeng ena e ka o phumula meokgo. Hona le email e tlameleng e kene bekeng ena e tlameleng e tlo phumula meokgo. Bishop. Ha ke le mona sebokeng mona ke la ka o bolela hore ke la ka holela ke la ka dula zone 12 mona. Oh yes. Tse re bapala bolo moruti makua. Yes. Ha ntse re bapala bolo re game le monate. Yeah. Re bapala one palo. Hona ntse re bapala o thike one palo. Bolo ya rona ya wela ka jareteng e nngwe. Ha re lola ta bolo ra kopana le ntja. Papadi ya rona e eme. Hobane bolo ya rona e wetse pela ntho e re tshaba. Jwale ga bata lo bata ne papadi monate. Futhumetse. Ene bolo ga e bona. Yeah. Mara re kgone o e lata.
Hobane e eme pela ntho e re tshaba. La nka lejwe a lahlela ka hodima ntlo. A hlanta temong ka dikgopo. Ra re papa re a kopa. Sing hampe. Re kopa bolo. Ne re lebeletse hore moruti Makua le momamedi wa theta. Hore ntate ena o tla nka fela bolo. A re lahlelle yona. Ke ha tlohella bolo a tshwara ntja. Bishop! Ke ha tlohella bolo a tshwara ntja. A ba bua mantswe a mang a ke sa lebaleng. A re kenang ka pele bashana. Ke tshwere. Kenang ka pele bashana. Ke tshwere. Le lonka bolo. Hobane ntho e le tshabang. Ke tshwere. Ha ke tse modimo bua le mang o se. O re kena ka pele o nke ntho tsa gago. Bani. Thono e tshaba. Ke tshwere. Ke tshwere. Modimo e tshwere ka jeno. Me wa ka o tla nka bana ba hao ka ranyope. O tla nka bana ba hao ka ra dithethefatsi. Ha ba o botsa hore e kae cancer. O re modimo o e tshwere. E kae high blood e bolaya. O re modimo o e tshwere. A ko bua mantswe a o re morena tshwara ntho e ntshwere. Tshwara ntho e tshwereng katlego ya ka. Tshwara ntho e tshwereng phunyeletso ya ka. Modimo o tlile ka Jesu ho tlo tshwara sebe hore re kgone ho phela sebe ntse se le teng. Ha Daniel a le ka lemeneng la ditau, modimo ha di bolaya a kwala melomo. Morena Dairusi ha fihla hoseng o hweletsa kara le mina hore Daniele ra motlanka modimo ya modimo ana modimo wa hao ya o mo sebeletsang o lokolotse melomong ya ditau. Daniele o bua mantswe a momamedi wa theta o lona tlameile ho ntokolla hobane ke fumanwe ke sena molato pela hae. Nahana bosiu kaofela ditau tse fastile, ditau tse la pele ba kenya Daniele ba ile ba di fastisa hore di tlale tlala hore di bona Daniele o jeka potlako empa morena o palaisi Daniele o le mene o hlobaelo ya palaisi o selwa ya le mene. Daudi fastile. Di fastile bane ba etsa hore di mo je fast. Bishop! Ba re di fastise o rashwe fast. Nana Daudi fastile di sa ja motho. Marona le ntho ne ba sa etsa research. Moruti Makua batho bothata ko re ha ba etse research. Ha o janeng batho ba Babilona ba etse research ne ba tlo tseba hore Daniel o tswa molokong wa Judah. He is from the tribe of Judah. And ho na le tau ya leloko leo. O ke wa tshosa motho wa tau ka ditau. Ke wa tshosa motho ya tsamang le tau ka ditau. Ditau la ga di sheba Daniel. Tsa bona tau ye di etse. Tsa kokobela bosiu kaofela. Moruti Makua le tsatsing la ka jeno. Ho na le motho a reng gale ke le beta fage. Ke kopa hore di tsatsing lena la dipalema re a falla. Re a relocate. Re a tloa beta fage. Re a Jerusalem. Wa tseba moruti o na le party e ke boneng mo. Yes. E ke batlang hore ke bale Bishop. E re verse 4. Ba ya mme ba fumana petsana e holehilwe. Ka ntle pela monyako tsileng ya motse. Ba e lokolla. Batho ba bang ba neng ba eme mo. Wa tseba batho ba potang ke ba eme. Ko na ko o tlangweng ba eme mo mara o lokollwa ba bua. He o so kena kereke ya fresh and mara ba ne ba eme ke tlangwe. Mhlanka morena ke tla sala ke nka melaetsa re kwala ntatwa. Ke go ba fela ho qetella tibana tsena tse mmalwa ke kwala. Eri batho ba bang ba neng ba eme mo. Ke verse 5. Ba re ho bona le etsana. Ha le lokolla petsane eo. Alright. Ba ba araba jwalo ka ha Jesu a na ba laetse. Ona ha o sa laelwa ke Jesu tlo araba batho ka di emotion. Mara ha o tseba modimo itseng o tla ba araba jwalo ka ho laetse. Yes. Ke batla party ena moruti ke kgona ho tlohella. Me bona ba ba tlohella ba tsamaya. Ya ba batisa petsane ho Jesu. Ba ala diaparo tsa bona hodima yona. Bana ba tlo e lata.
ba ala diaparo tsa bona hodima yona hodima yona. Petsane na se Jesu, maebitsitswe ke Jesu. Amen, Bishop, come on. Ba ala diaparo tsa bona hodima yona. Yes. Jesu a dula hodima yona. Hi. Bishop, Ha e hlaha ba ala makala fatshe. Petsana yena e thotswe e hlobotse. come on. Ka sheno ya pele. Bishop. 2 ina le modimo hodima yona. 3 makala a letsweng Jesu ha hatwe ke Jesu, a hatwa ke yona. Hobane yona e hatuwe ke yena. Letsatsi lena la dipalema ke dipalema tsene di lahlellwa Jesu. Mara ha di a palangwa ke Jesu. Di palangwe ke Esele e dumetseng ho palangwa ke Jesu. Hloka nako momedi. Ke batla batho palema tse ha se tsa Esele. Ke tsa Jesu. Mara Esele hobane di dumetse ho palangwa ke Jesu. Bishop. E fuwa tokelo ya ho palama. Bishop. Di palema. Tsene di tlamehile ho palangwa ke Jesu. Favor. A favor. Ha re nahane fela ho hojaneng Eselena ya khuta o sane e tsamaile nngwe. Bishop. Ne ba ke ba e fa dipalema ba ne ba tla e botla ka mahlo. Na kongwe hlompho ye o e tholang ha so re kwena ya hodima hao. Batho bothata gore ha ba utlwa lerata la dipalema ba lebala hore ba tena ba palama dipalema se ka baka la hore ba palangwe ke mang. Ska lebala lebaka le etsang hore o palame dipalema. O tena o hata dipalema tse ha se tsa hao. Le pulpit eo ya mangorera o yona ha se ya hao. O Esele e hauhetsweng. O Esele e hatang dipalema tsene di tlamehile o palangwa ke Jesu. Hobane Jesu o palame wena. Mohammed wa thetha. Khanya lebitso le o khanya le bolella weight. Le bolella heaviness. Le bolella boima. Esele e ntse le slow ka tswalo. Mara ha e palangwa ke Jesu ya ba slow feet. Kanti a se bo slow ba delay ke ba heaviness. Bishop. Na kongwe batho ba bona o sa material ka bona kanti o jere weight. Na kongwe se o buime o jere ntwe buima. Ha o jere ntwe buima batho ba nana o na le mathata kanti o jere thata. Bishop. Esele ha e palangwe ke monga dipalema. E fuwa freedom ya o palama dipalema. Dipalema tse sa alwang yona. Ka lebala hore ntho e hatwa ke wena mara ha ya allwa wena. Bishop. Ya letswe ye o dumelletseng hore a hate wena. Ha o dumelwa ho palangwa ke Jesu, dipalema tsa Jesu di tla palangwa ke wena. Bishop, nkare ka kopa nako. Ha o dumela ho palangwa ke Jesu. Ke monga dipalema. Batho ba o makalla o tsama o di ma dipalema o sa qualify. O palame dipalema o sa deserve. Kati ko ba no dumetse o bimelwe ke monga ayasha. O bimelwe ke monga dipalema. Batho ba ngata ba computer le wena ba wa wena o etsa dintho di etsale ha ba se boima ba bo jere. You are carrying divinity, you are carrying the glory of God. O bimetswe ke modimo jwale modimo sa o file permission le dipalema e ka palangwa ku wena hobane o dumetse o palangwa ke nna. Motho ya palangwang ke Jesu ha kena ka ra motsaba le hosana ho hata ho hata Jesu ha hata dipalema tsa hae ke ke Esele. Come on, Bishop. Palangweng ke Jesu. Bishop. Bophelo ba motho bo fetoha mohlanga dumelang hore monga dipalema mo palame hodimo. Rabasaka. Ke rapela ka jeno wa Jesu. O sa ya pulpiting, o sa palangwa ke monga pulpit. Bobo sakaraba.
ha o pala mo dala esele Jesu uruti makua o kenya tshenulo ho thuhlaya a palame a white horse empa Jesu ha kala ka white horse o kadile ka tonki batho bothata ba batla o kala ka ntho tse qetella hai Bishop hai a ke sanka mehala Bishop tswela pele ha ke batla o bona motho ya pere Claudia sa trainwa ka esele ministry tse ngata di limetse hobane batho ba batla o kala ba se ba palame white horse wena ha ikale ka white horse e kala ka esele hai ha modimo o kala mokhukhu nga solo o lahla o tlamela o rute o palama esele pele o palama auditorium palama esele pele o tseba di million tshepahala ka 10 rand sho o batla o aha ntho e kgolo mara ha o tshepahale ka ntho tse nyane ntho ena ha e kale ka white horse ke bukeng ya tshenolo empa esele ke yona e qalang leeto nako ya esele ke nako ya o rwakwa ke batho nako ya esele ke nako e batho ba re ha wa bitswa ke modimo ratiswa ha o tsamaya ka esele ba o opela matso mara ha o palama pere wa lona hai Bishop hobane bane ba nahana ho tla dula esele ha re dule esele le felle mo ke tsamaya ya ba bangata empa nna ya ntsamaisa ke Jesu ba tla o jwetsa makhelwane o ska tsaya one room ena ke esele ha o mpona karazozo ye ke esele but the next time o kopana le nna I will be riding the white horse mara modimo ntrainile Reina esele ntate ma Bishop yona esele tla go bontsha go sile kapa a ke esele na le sa lenyana go batla go bona o tla gona o sile hata go batla o testa esele ga o tawe ke basadi hai Bishop o testa ka esele o bana pega ile bile ya mata ka o lahla fa kana esele tsamaya bu o ba re ka rusiwa ke batho ba tsamang ka maoto bebile tshoralo o ka compete le dipega you can't compete with horses o tlamele o graduate hona le nako ene esele slow mara ntse ya mo batla ha ke tsebe re bua le mahamoruti makua motho mo ngare sale ntho ena e kala ka ntho tsa ka di ba slow wa tseba moruti makua hona le batho ba ba re moruti skete ka re ono le beteri ha ne ke sa rapele nako ne ke rapela dintho tsa ka ne di potlaka o tlo batho ba re wena e sa lo kena ke reke e ka ntho tsa o dula ka thata a se bothata ke thato ai mababo temba hai God will slower your pace to activate your purpose Bishop moruti makua e ka le ministry nka be a sign re speed kills Bishop ba bangata ba tla o fitla bashimane ba banyane ba fitla se ba batla o palama dipega Bishop mara mpontse esele yo qadile mo yona ke o bona o so batla o hla di TV mara mpontse esele yo hlaya mo yona wa tseba hore moshe mai ha mo pata ere ha sa kgone mo pata Exodus chapter 2 ere a monka moruti makua a mo beya ho di Nile River a mo beya ho di manoka mmamedi wa theta moshe a bewa ho di manoka ka thi modimo mo kwetlisetsa ho bula lewatle Bishop modimo a ka o traina ka river mara o trainela the Red Sea ona mo teki bua le ena batho ba bangata ba o nyatsa ha o le Nile River ha ba tsebe hore o skolo sa o bula lewatle bophelo ba hao bo keke ba fella le lelapa la heno le keke la fella esele mara tshepahala esele o re tlo kgona o palama pere e tshweu ya buka ya tshenolo batho ba bangata ba jampela pere ba sa kwetliswa ke esele ke ka ho pere ba pudukanya pere ba dia ba le di TV e ba dia ba le hodimo bane ha ba kwetliswa ka esele. Blessed is the man who dwell in the secret place of the Most High God, that man shall abide under the shadow of the Almighty God. Mutimo hari nuwe ayetse areka umufile mufuta wa sefate are uska sebedisa se available o sebedisa se reliable. Moruti makua wa tseba hore Gufa Hood e ntseng areka ba re e hola 8 years e holela ka tlasa lefatshe
How we bona ihlaisa go in ale 8 years one day. But to buy attackang ka shenu ha ba tsi bore e phetse 8 years ka tlasa lefatshe ene ka tlasa lefatshe hona le metsi. How we etsa borehole metsi wa thola kae ka tlasa lefatshe ho tshore se fate se pele se emela flat ka udimo se le sa dula metsing 8 years. Modimo kamela o kenya metsing 8 years hore o tlo gona o emela metsi ka ntle. Many people die in the public because they never die in the secret. Palama esele wa buti. Modimo ko tlisetsa the white horse. Ka tsatsi le leng o tla e palama peretshweu. O ba bontsha dinepe tsa esele. Yes. This is my glory. But do you know my story? Ola mahaya. Batho ba bangata ba compete le mole ha ba tsebe motswa. O ska re bona re ebetsena re tumme re tswa di esele khale re ra efangeli re ha re qeta ntate ke tloe Valteke ka maoto ke sina dijo ke feta mabitleng a fuka ke tshwere thero ke tshwere thato mara ke sina dijo empa ke dutse ke re ya re tshepisitseng o ya tshepahala ka jeno utlwa lentswe la ka hohle o mpona ke palame o hoso o batla ho nquestiona ha o tsebe mohlang ne ke tsamaya ka esele ke dula mekhukunya evatone ho le thata empa ke re thato ke tla yetsa ya hao yohle ha e ka nkimela dumela o ntlatse le ho sitweng haka o ntshwarele ho na le esele e isampireng. Shopo a ke tsebe ke reng it's a thapelo tata mamedi wa thetha kwa tumele re modimo ke a leboha ka nako ya ho palamiswa esele o dutse ka ra mokhukhu ka ra ha ona tshepo ke nako ya esele. Empa hona le letsatsi le white horse ntate ka lebitso la Jesu kona mo mamedi wa Theta FM ba mo sile di tshomitsana ke na sekolo le bo ba palame dikolo o tshaba lo ya mafu o ba ha fitla mafu e ka re ena o salletse morago empa modimo ke batla hore a utlwisise hore ine le season ya esele empa ka mora yona hona le season ya the white horse le ena o ntsa tlo e palama peretshweu le ena o ntsa tlo kena tlholong hobane ho a fetwa kgohlong ha o dule mohlonolofatso motise modimo wa ka pasekeng ena ke bua tlholo ke bua tlhonolofatso ka Jesu Kriste morena ya tabokwa ka o sa feleng. Amen. Amen. Bishop Chaile Paseka o etsala we date ke a qala hona jwale tjena ka 9 re bitsa pre-Easter. Okay. Ara Friday a o siena binamo Matima. o tla ba le sosolo. Yes. Ke tla bile di khomo tse pedi mo landate. Ya, ke tla kenya le nku fela as for control. Ala tlaja tsana marije le tsa moya. Yes. Na ke tloa mo la be ya mo na mo lo ka 3 ke tla etsa second session e didiere. Ara le kholela. Prof ra Ya kholela. hai. Nta ke ra le kholela. Na ke khutla mantsibua na le morutu tshepo tsotetse. Yes. We'll do the evening service. Cause go kereke. Zamdela sosolo. Then Saturday ke na le mantswe a supileng ke nna le di sons and daughters tsa House of Praise.